Сайн бацгаана уу хүүхдүүд ээ. Дараагийн үлгэрээр та нартай уулзж байгаадаа би маш их баяртай байна. Hi kids, I'd like you to watch our first video. Now this is the second one. Please like and subscribe. Made by Bradley and his mom. Том бэлэг. Үлгэр номер 2. Big Present. Chapter 2. Нэгэн өдөр Джерси гэд хөөрхөн хулгана бясалгаа амтархан идээд ном уншаад сууж байжээ. They named a boy Jesse. He was reading a book and he was enjoying his mouse cheese. Гэтэл түүний Джессикат гэдэг чинь учиргүй яарангуйж орж ирээд Хүй гадаа амар том гоё бэлэг байна гэж хэлв. Her sisters come rush. Her name is Jessica and she say, come outside, they're big green presents for us. Юу бэлэг? Ямар сони юм бэ гэж Джерси жоохон залхуугаар дуурав. The boy say, what? That's no way. That's impossible. За илүү гараад харъя да гэж хэлв. He say, okay, let's go outside and see it. Тэг гараад тартал нэрээ амар авраг том ногоон хайрцагтай бэлэг байлаа. There was a big green giant present waiting for them. Энэ дотор одоо юу байгаа бол? Харин тийм ээ. Чи юу байгаа л гэж бодож байна? Гэж хоёр хулгана. Баярлан шивнэлдэв. Jesse say, well, I guess what is inside? And Jessica say, yeah, I think so. Jessica say, can you guess it? And Jesse said yes. Хоёлаа дээрхэн задалж үзье л да. Яагаад болохгүй гэж хэлв. Jessica say, let's go open quickly. Зоо байд би энэ дотор маш гоё дугуй байгаа л гэж бодож байна доо гэж Джерси хэлв. Jesse say, I think they're a bike. За яах вэ? Чи газ дэше хараад онгоолгоод хэл доо гэж Джессика гоё. Jessica say, hurry up and climb, let's open it. Джерси арай гэж дээшээ гараад машинч байж болох юм гэж тааван бодов. Jesse say, maybe it's a car. But why not top up the present? Оо ашгүй дээ. Газ онгоочлоо хурдлаарай гэж Джессика маш их ярав. Jessica say, oh yes, hurry up. Бараг л онгоочлоо штэ. Болгоомжтой байгаарай гэж хэлв. Jessica say, oh my God, it's opening. Watch out. Ихтэй дотроос нь аим шигтэй том муужгаа. Мяу. There was inside of the present there was a cat, say meow, trying to eat the mouse. Мөрхий хоёр болгон сандраад маш хурдан гүйгээд гэрлүүгээ орчлоо. They was Jessica and Jesse run in the room. It was quickly fast as they can. Ингээд гой бэлэг хүлээж исэн хөөрхий хоёр хулган бөөн айцтай гэртээ орлоо. Poor Jesse and Jessica. There's lots of time. Sometimes bad lucks happen.
Энэ удаагийн үлгэрийг анхааралтай сонссон та нартай баярлалаа. Дараа уулзъя баяртай. Don't forget like and subscribe. Bye. And follow and share with your friend.